Druga velika vinarska luka bila je Vela Luka na Korčuli. Razumljivo. I Vela Luka ima sve prirodne pogodnosti za zaklon brodova, a korčulanski su brodograditelji nadaleko čuveni po svom umijeću. Brod Slavija također je 100-godišnjak. Istina, izmijenjenog pramca kao i većina njegovih vršnjaka, ali u vrlo dobrom stanju. Žena na brodu ovdje nije nesreća nego sreća, jer se radi o 3-godišnjoj praunuci Branka Tabajina, najstarijeg po stažu velolučkog vinara. Danas je, kao i njegov brod, u mirovini, ali sjećanje ne blijede. Bio je to težak život, jer na moru se počinjalo veoma rano. Kako dite, 15 godina, 14-15 godina. A pa je došao rat, pad Italije, 4 godine u vojci, poslije rata navigacija stalno. Bio sam u poduzeće, onda sam došao na ovaj brod, 52. godine i tu je skroz do danas na njemu. Uvijek je vozi vino, što ja znam. Ha, tako je bi život. Najprvo u četvrtinu jednoga broda, ja sam navigao i ulagao u brod. Četvrtinu, onda sam pustio četvrtinu, došao sam u polovinu Slavije. I sa radom sve to, pa sam otkupio drugu polovinu. Stalno se vozili vino za Rijeku, za Brna, Umag, najviše Trpan rijeka, Trpan, Trstenik. Dosta iz Trstenika smo vozili za Rijeku, za Slovenija vino. Ja mislim da je bilo okolo 9 vinari u luci. Bio ovaj najprvi i najzadnji je ostao vinar. Brod Slavija ponosno nosi 4 generacije Tabajina. O prodaji broda ili njegovoj prenamjeni još se ne razmišlja. Sin je kapetan na strancu, unuk prvi časnik stroja, također na strancu, ali srce vuče natrag. Samo neka se steknu uvjeti za normalan život, složni su. Vela Luka u prošlosti bila je značajnije prometno i trgovačko čvorište nego danas. Slike to potvrđuju. Jedna od najjačih i najdinamičnijih obitelji bila obitelj Barčot-Čangarija. Njihovi brodovi krstarili su Jadranom od Ulcinja do Kopra i bavili se najraznovrsnijim prijevozom i trgovinom. Čak su i prvu lokomotivu prevezli iz Splita u Bar. Prvi brod bila Korabija. Korabija, ja mislim da su ona napravila, ja mislim odmah da su oni još prvi svjetski rat. Ja nju i ne poznao. Bio otac, dida i barba. To su oni tu, oni su što radili, nosili su što najviše sol, gore iz Stona, do Vele Luke gdje je bilo potreba, a to je bilo za sol i ribu najviše. Jer kod nas kao da je bilo puno sardela i onda su nosili tu sole. A poslije brod Sveti Ante, on se napravi 25. godine, to je bio brod novi i taj brod Sveti Ante, s njime su puno radili. I onda su 2 godine hodili na jedra sa brodom. 2 godine. A poslije 27. godine kupili su motor tamo u Hvaru. Od jedne falkuše motor je bio 15 konja satima i njega su montirali tamo na brodu i onda su s njime hodili i to smo bili najbrži brod u luku i u Jadranu, jer onador nije bilo ni brodova,
nego sve su bili brodovi, sve na jedra. Mi smo iz Splita hodili, iz Luke ili Splita hodili smo mi, 10 sati smo hodili sa brodom, a brodovi bi hodili po 2-3 dana, pošto ni bilo motora, a bile bonaca i tako bi hodili pomale. U familiju nas je bilo 17 u familiji. Dida mi se oženio 3 puta djeda je. I onda smo se 41. godine podijelili, nas kad je došao ovaj brod, a mi imali smo prije dućan, a Barbo je došao dućan. Onda za vrijeme Italije, Barba nisu napravili brod isto koji mi, a mi smo da imali dućan u ovoj kući gdje živimo, tu smo samo imali dućan. Naše brod bi Svetante, a njihove brod bi 2 brata. Složnom bratu kupili smo 52. Dole u Piranu. Kupili, to je bi Trabakul 4 vagona. I mi smo s odmah dole, na njemu bio otac i brat, jedan mornar, a ja sam bio na drugi brodu, Sveti Ante, ja sam bio vam. Oni su ga išli dole vaziti i odmah se usput nakrcali dole soli nakrcali. Bro Miki smo počeli graditi 55. godine. 55. a počeli smo raditi odmah u prvu 56. godinu. Počeli su brodovi nositi vino, kako ćemo mi nositi vino, nemamo bačvava. Onda smo mi uveli luku na napravi bačve, dan velolučani, u štivu na napravi, sve bačve u štivu, po brodu. I ne krcali smo se vina i došli smo u Zadru smo tamo u Marasku. Nosili smo za njih, doli su nani bačve oko mešuni, sve bačve oko mešuni, napuni smo punu kuvertu. I tako smo nosili vino gdje je bilo potreba i za njih. Mi smo zimi nosili vino i ostali teret, ali tuvi turiste. Mi smo prvi broj što smo počeli voziti turiste i to smo vodili turiste iz Rijeke do Dubrovnika i do Kotora po 15 dana, 7 dana tamo na brodu bilo sve. I kuhanje, spavanje, kupanje, sve bilo na brodu. Kuzma je ostao bez sina, od pokojnog brata ostale su samo kćeri. Nema više tko ploviti. Od drugog dijela obitelji ostao je jedan brod. Sada je ribarski, jer to je još osim turizma jedino profitabilno zanimanje za brod. Brod Dragiša gradili su sami Barčoti i bio je namijenjen prijevozu vina. To je godinama i radio, ali kad je takva potreba nestala, pretvoren je u ribarski, tunolovac i plivaričar. Najstariji iz loze Marin napustio je more i bavi se maslinama. Njegova uljara cijedi čisto djevičansko maslinovo ulje koje sin koristi u preradi i pakiranju plave ribe koju ulovi. Bratov sin Dragiša također je napustio more. Uz masline bavi se vinogradarstvom, a supruzi i sinu prepustio je ugostiteljstvo. O hotelu, koji su njihovi stari izgradili, teško i razmišljaju. U pretvorbi sve je raznim malverzacijama propalo. Ipak, život na moru se ne zaboravlja.
Početak je bio 15 godina moroplovnic, napravi matrikulu za vrijeme Italije i to je bio početak. Onda smo svršili sa gimnaziju, 8 razreda, 4 građanske, 4 puške i onda poslije toga smo išli na brod i tako smo stili posla, hotel gradili i plovili smo po moru, Split, Vela Luka, a svega je svačega bilo. Dragiša vam je najdraži brod jer ste sudjelovali u njegove gradnji? Slušajte, ja sam pila s njime sa onom velom pilom, ima još gore kod kuće velom pilom, jedan bio stao gore, drugi dole i to se pilalo dok se nije nagradilo. To mjesecima, to je trajalo. A ima sam, što sam imao, 18 godina. Sve smo mi to nagradili privatno, jedan Korčulan je bio i ja, otac i pokojan brat. I brod se sagradi, danas je tu ribarski, ostaje to. Turisti smo prvo počeli voziti, najprvi turisti smo mi vozili na Jadranu. Mi, Dragiša, Miki i još jedan brod Zoran. To su prvi početak turizma bilo na Jadranu. Onda smo se mi povukli, vozili smo vino i više sa turistima nismo išli. Kaže Barba, dica su bila dobra. Koliko sam ja čujem, dica su već na brod išli od malih nogu. A išli su, on je Dragiša išao od 14 godina. Umro mu otac, on ima 7,5 godina i pak je kasnije kad je završio školu išao na brod sa mnom. I to mi je najveće zadovoljstvo što sam s njim u kontaktu do danas. Kakav je Barba bio na brodu? Čuj, kad je čovjek mali i dite, onda su ti svi stari strogi, stariji misli. A mora si slušat, pazi, to je tada bilo u nas normalno, djeca su morali slušat, htili nek htili. Nisu to bili, nisi mogli smije reći ne. Dida je bi, koji je prvi počeo, dida je bi strog, kao što reka, meni otac umri. Kad sam ima 7-8 godina, ostao sam tu s maternom iz didu, a didi se nikad nis smilo reći ne. To je bilo, Bože sačuvaj. Sud ne bi dida ni postigao ovo što je postigao sa svim bratom, da ni bi tako strogi poslova i ni trpine disciplinu. Nije bilo tu dileme hoćeš nećeš, nego čekate brod i tako sam ja od 14 godina išao u mornare, odest Barbu i tako smo te mi navigavali, evo skoro pak 40 godina smo zajedno bili na brodu. Mislim, to je ipak jedan dug period. Na brodu ti je kad je bona cijelo vrijeme lipo, a kad ti je ćapa ovako koja go ne voja, onda pa nastaju probleme. Ako tu nisi pametan i ako ne znaš dobro posao, možeš nastradati, izgubi brod, život, svašta. Brod je preuzeo Barba, tu sinu, a ja sam se predijelio više za poljoprivredu. Vela Luka je i dalje okrenuta moru. Velmože, rekao bi Vojnović, dohodu i odhodu, a narod ostaje. Nije to ono dinamično trgovište s početka prošlog stoljeća, ali je nezaobilazna luka mnogima brodovima i srcima. Srce i brod. Na groblju smo pronašli upravo tu vezu. Posljednja želja jednoga mornara bila je da mu na nadgrobni spomenik bude uklesan brod kojega je najviše volio. Prepoznajemo vinonosca Slaviju, koji i dalje brazda plavom morskom njivom.